Lijepi pozdrav svima koji gledaju i dobrodošli u još jednu žutu minutu. Danas ćemo govoriti o prilično ozbiljnoj temi, a to je mizoginija. Velika mi je čast i zadovoljstvo što mogu pozdraviti mog gosta, gospodina Tomislava Pletenca, doktora etnologije i antropologije i profesora na Akademiji likovnih umjetnosti. Tomislave, dobrodošli. Dobar dan. Vi imate jako zanimljivu biografiju i rado malo predstavim i goste. Naime, studirali ste računarstvo i to na slovenskom jeziku. Tako je, u Mariboru, da. I završio BA, dakle ovu višu, ne? I onda je bilo predavnom ono, šta sad? Stvari kojima sam se htio baviti u računarstvu, ni približno se tad nisam mogao baviti, a nije bilo ni Erasmusa kod danas, nije bilo Europske unije, nije bilo ničeg. I onda to je bio sam početak, tad je to bilo na neki način revolucionarno još, je li tako? I to je imalo tu svoju neku mistiku, naravno, i sve skupa. Ja kad sam shvatio da ili ću se dakle iseliti iz tadašnje Jugoslavije, odnosno Hrvatske, ili ću nastaviti studirati nešto što sam htio zapravo, i onda sam otišao na filozofski, sve iz početka. I to je zaista nešto dijametralno suprotno, iako rekli ste sve je povezano. Mislim, recimo, ajmo reći da muzeologija koja mi je bila pod B, dakle etnologija i muzeologija, kao dvostruki studij, ona je bila tada a i danas je zapravo u polju informacijskih znanosti. Ne? Tako da je jedan dio tih znanja koje sam skupio u Mariboru, naravno da sam mogao koristiti tu, a onda i poslije u nekim stvarima poput digitalne etnografije i tako dalje, što sam rubno nešto dodirivao, nisam se jako puno zapravo time posebno bavio. Ne? Ali da, ima poveznica. Zanimljiva biografija i antropologija, jer ja sam sad ponukana vašim gostovanjem, malo o tome više istraživala i u stvari se iznenadila koliko je to široko područje i obuhvaća ponašanje ljudi i kroz biološke neke aspekte i kroz društvene i tako dalje. Dakle, to je četverodjelna disciplina koja uključuje arheologiju, lingvistiku, kulturnu antropologiju i biološku antropologiju. Fantastično. Puno posla za cijelu karijeru. Apsolutno. Dakle, danas ćemo govoriti o mizoginiji. Mizoginija je, mogli bismo je definirati ovako jednostavno, mržnja, prezir, duboko ukorijenjene predrasude prema ženi kao takvoj. Međutim, to je jedan puno ozbiljniji, dublji, za mene kao ženu, problem. I to je cijela jedna ideologija, mogli bismo reći. Tako je, da. Mislim da bi se ona se čak zapravo može, bar prema Silviji Federici, locirati negdje u povijesti, taj početak uopće toga da se počinje ženu smatrati drugačijom, drugotnom, a onda i kao nekakvim nižim ljudskim bićem i tako dalje. Ona je to u svojoj knjizi Caliban and the Witch, dakle Caliban i vještica, zapravo krenulo u istraživanje toga kako je uopće došlo do pokretanja tog lova na vještice. I zapravo očitava bitnu razliku između Europe prije zadnje velike epidemije crne kuge i nakon toga. Dakle, što se dogodilo? Prvo, u toj zadnjoj epidemiji u 14. stoljeću nestalo je gotovo 1/3 pučanstva u Europi i više vam to da ste imali zemlju baš nije ništa značilo, jer nije bilo ljudi koji bi radili. Pa su nadničari zapravo u tom trenutku gotovo bili bogati od zemljoposjednika. Dakle, dogodio se jedno to mi se sviđa, moram reći. I meni. Sviđa se i Silviji Federici. Okrenuo se potpuno situacija. I onda je uslijedila na neki način konzervativna kontrarevolucija, koja je po jednoj strani trebala razbiti solidarnost koja se razvila unutar dakle, tih nadničarskih ili kmetovskih, seljačkih društava. S jedne strane, s druge strane trebalo je pronaći novu radnu snagu i otud kreće zapravo cijela priča sa imperializmom, kolonijalizmom, takozvanim velikim otkrićima i tako dalje, koji zapravo nisu bili ništa drugo nego potraga i pljačka zapravo resursa i što je najgore završava jednim robovlasničkim sustavom koji onda od tamo 15. stoljeća pa do skoro u 20. stoljeće funkcionira, a onda u tom nekakvom postaparthejskom razdoblju i ulazi i u kraj 20. stoljeća. Dakle, s jedne strane imate taj rasnu predrasudu, a tu unutar Europe se stvara ta rodna raspodjela, gdje se sad odjedanput preko rodne raspodjele pokušava unijeti razdor unutar tih podređenih klasa, što u velikoj mjeri i uspijeva.
I u tom momentu počinje zapravo ta jedna tradicija mizoginije, barem što se tiče Europe. No, inače je tipično da se mizoginija, koja je uvijek prisutna i u svim društvima manje ili više, osobito razvije u doba velikih promjena i velikih kriza. Naravno. Mi trenutno u svijetu posljednjih 10 godina, osobito u posljednje vrijeme, s obzirom na sve što se događa, isto svjedočimo velikim i drastičnim promjenama i svjedočimo tome da su opet na udaru neka elementarna ženska prava za koja smo se počele boriti moje prethodnice još prije nekih, krajem 19. stoljeća, početkom 20. je li tako? I onda drugi val 60. 70. Tako. Po vašem recimo istraživačkom radu i iskustvu, koliko je mizoginija jaka i prisutna u Hrvatskoj? U Hrvatskoj više nego možda u drugim dijelovima Europe, ja bih rekao. A u drugim dijelovima Europe barem se pokušava kroz institucionalni prostor ona umanjiti. Mi imamo taj problem, ne možda deklarativno to imamo, ali to u potpunosti ne djeluje. Dakle, to se na svakodnevnoj razini mizoginija zapravo funkcionira kroz niz vrlo zapravo po meni i opasnih društvenih tendencija i načina ophođenja. Tu uopće sad neću rodno ko prema kome, nego općenito unutarnjeg društvenog ophođenja i načina od humora do, ozbiljnih stvari. Dakle, do poslovnih situacija, do medijskih situacija. Tu je to non stop izraženo. Sad, borba je počela naravno u 19. stoljeću, međutim to je bilo prvo vrijeme velikih promjena. Došla je taj drugi val velike industrijske revolucije sa strujom i sa svim ostalim, u kojem prvi puta žene izlaze naprosto prema prostoru rada, koji je prije toga cijelo vrijeme za nju bio na neki način zatvoren. I sad će se tu onda očitati naravno i histerija, pa će se tu očitati koje kakvi drugi poremećaj, pa je čak u jednom trenu se tvrdi da nije dobro da žene previše čitaju, jer ih to odnosi u neke druge svjetove. Dakle, možemo... Sačuvaj Bože da žene počnu razmišljati. Međutim, upravo to se dogodilo i počele su prvi put govoriti o frustracijama i maltretiranjima i zlostavljanjima kojima su žene bile izložene. Jer su prvi put našli platformu gdje mogu govoriti. Sad, da li je to ko čuo, nije čuo, to je druga stvar. I zanimljivo je da će se taj prvi val feminizma, dakle sufražetkinje, vrlo usko surađivati sa klasnom borbom. Dakle, borbom radnika običnih za 8-satno radno vrijeme, recimo. I tako dalje. Tako da će se tu stvoriti jedan, to u teoriji nazivaju lanac ekvivalencije, koji onda potegnuo tu cijelu priču, koja će se ponoviti 60. godina u drugom valu, opet kroz ovaj put generacijsku pobunu protiv roditeljske kulture koja je trajala krajem 60. pa gotovo kroz cijele 70. i dijelom 80. Ali žene su uvijek bile u prvim redovima borbe protiv ratova, recimo, jer je činjenica da 80% svih koji najviše stradaju u smislu izbjeglica su 80% žene, djeca i naravno starci, tako da su žene uvijek bile prve na frontu u raznim borbama za što je zanimljivo, opća ljudska prava. Koje se nikad ne, dakle, te žrtve koje podnose žene, a onda i djeca uslijed ratnih djelovanja, se zapravo ne evidentira. Mi njih ne vidimo kao žrtve. Dakle, o PTSP-u ćemo govoriti kod vojnika, govorit ćemo o shell šoku nakon Prvog svjetskog rata, vidjet ćemo mušku žrtvu, a cijeli ovaj pozadinski dio ove ženske žrtve mi zapravo niti dokumentiramo, niti vidimo, niti imamo ozbiljnih istraživanja. Dakle, nažalost, posljednjih godina zbog genocida u Gazi smo svjedoci, nažalost tužni svjedoci, koliko djeca i žene stradaju, jer su većinom pobijene, oko 45,000 upravo žene i djeca. I to je jedna tužna činjenica ovog svijeta, gdje možemo reći da u mnogim zemljama se javlja ne samo desni ekstremizam, nego koji bi mogao voditi u blagi fašizam. Možda je tako je. A pokazalo se kroz povijest da je upravo mizoginija uvijek se javlja i možemo vidjeti taj patrijarhalni
kontraudar. Nismo do sad spomenuli patrijarhat, ali mizoginija je integralni dio toga, naravno, da. To je točno. To je vrlo jasno i sad recimo imate u Europi po zadnjim istraživanjima tendenciju da se mlađi muškarci, dakle ovi koji su tek stekli punoljetnosti, traže tu poziciju, što svoju poziciju kao nekog gotovo to kojeg opisuje Silvia Federici, tu poziciju kontra i traženje onda od žene da preuzme neku ulogu koja tradicionalnu, ali onda je zanimljivo. Vi sad imate po tom istom istraživanju da je većina djevojaka kontra, upravo je puno osvještenije i tako dalje, i sad dolazimo do jednog zapravo unutarnjeg sukoba gdje će na jednoj strani biti jedan model rodni, a s druge strane drugi model rodni koji će podijeliti društvo po rodnoj perspektivi, ne više po klasnoj, ne više, zbog imigranata će vjerojatno ova rasna još uvijek funkcionirati, ali će doći do velike rodne, vjerojatno za koju godinu, do velikih rodnih podvajanja. Pa ja mislim da je to već prilično prisutno. Ali kad pogledamo Hrvatsku još uvijek, nažalost, žene vole preuzeti tu poziciju i, kako bi rekao, kad gledamo naše bake, pa majke, pa tako dalje, onda zapravo tu vidimo da su one u tom modelu, koliko god je on opasan i na različiti način, one su pronašle te svoje niše i znaju se u njoj snalaziti. To je ono što je Krleža, ja to uvijek volim ponoviti, ono što Krleža znao govoriti u balkanskoj krčmi, smrdi, ali je toplo. Nemojte izlaziti van, hladno, ne znamo, noći je možda kakav vuk i tak dalje, tu smrdi i nije nam dobro, ali barem nam je toplo. Jel? I tako na taj način su recimo naše bake i naše majke uspijevale amortizirati, preživjeti. Tako stekli su neko znanje preživljavanja. Kako bi, očigledno se generacijski nastavlja, pa sad i te kćeri su to stekle i onda bolje ne talasati i tak dalje, ne ulaziti. To je... Mogu se odlično nadovezati na to, naime u svijetu je bio posljednjih godina Me Too pokret, koji praktički u Hrvatskoj je prošao gotovo... Dobro, na ovim akademskoj razini je recimo postignuo neke uspjehe, ajmo to mogu reći, jer neki su profesori ostali bez posla i tako dalje. Čitali smo o tome, međutim generalno kao u društvu ne. Generalno u društvu ne. Zbog čega su, ja bih rekla, inače Hrvati totalno neskloni bilo kakvom protestiranju i reakcijama na nepravde, na pljačku, na sve ono što se događa u društvu, ali i žene, vjerojatno se to nadovezuje na ono što ste rekli, da su preuzele tu ulogu od prabaka i baka. Naučile su trpjeti i šutjeti. Da. Pa, na neki način to je, mislim, predsjednik kad veliki se igraju, kad se veliki igraju, onda se treba sakriti pod stol. To je jedna Mačekova stara teza iz prije Drugog svjetskog rata, jel? Uoči zapravo Drugog svjetskog rata, da se ne treba miješati i da ne treba, dakle, to nije, gdje se to, zašto Hrvatska tako reagira i zašto je Hrvatska taj long durée, recimo, ta dugotrajna kultura takva, zbog toga što od 18. stoljeća dalje zapravo Hrvatska živi u jednom kolonijalnom stisku. Mentalitetu. Koji je stvorio onda i neki oblik također preživljavanja. Dakle, vi imate s jedne strane Veneciju, s juga, imate sa sjevera Austro-Ugarsku, Austriju, Mađarsku, nisu ni Mađari baš bili super prema Hrvatima. I s treće strane Otomansko carstvo. I s treće strane Otomansko carstvo, i što je najgore, imate točno tromeđu tih carstava na teritoriju današnje Hrvatske. Prema tome, nije moguće da unutar 200 godina to nije ostavilo traga. Dakle, i hajdučija, i ta jedan hipokrizija, i to jedno nepridržavanje pravila, jedna nemogućnost da se stvori nekakvo uređeno pravno društvo. Sve proizlazi iz toga jer su oni na taj način preživljavali. To je znači šuti i radi po svom. I ako možeš zafrknut da ne kažem neku goru riječ, nekog od prijatelja pa do neprijatelja, od onog ispod tebe do onog iznad tebe, tim bolje. Što se tiče mizoginije, ono što je veliki problem sa mizoginijom da je inkorporirana u sve
kako bih rekla, razine društva, pa čak i institucionalno i legislativno, i jako ju je teško uopće prepoznati, a kamoli detektirati, a kamoli se boriti protiv nje. Zato, tu prvo je problem detekcije, ne? Jer ako se počne detektirati i govoriti ovo je znak mizoginije, ovo je znak, ne znam, dođem u banku pa moram upisati kojeg sam roda, šta vas se tiče? Ili sva istraživanja od medicine pa nadalje koje dijele populaciju na mušku i žensku, pa onda vele ove bolesti su muške, ove bolesti su ženske. Halo! Jel, dakle, jedna gomila čudesa na koje svakodnevno uopće ne obraćamo pažnju, a vidimo da rade dubinski na tom osjećaju nekakve različitosti, nekakve podijeljenosti, pa čak i sukobljenosti. Jel? I to naravno... Ali, oprostite ako smijem. Da. Taj sukob realno postoji upravo zbog tih nekakvih retrogradnih snaga koje su vrlo glasne u hrvatskom društvu. Naravno, i crkva ima vrlo čast iznimkama, ali u principu vrlo negativnu ulogu. Tako je, ali ono što se meni čini da sav taj pokušaj zapravo te crkvene revolucije zajedno sa nekim nevladinim udrugama poput Centra za obnovu kulture ili Vigilare ili U ime obitelji, da ih sad ne nabrajamo, ima ih još, no? Dakle, svi oni su u jednom trenu probali taj jedan radikalni napad na zapravo... Elementarna ženska prava, što su elementarna ljudska prava. A to su elementarna ljudska prava. Tu ja ne bi uopće radio razliku. Jer ako ja ne pristajem da mi je anatomija sudbina, ne vidim zašto bi žene pristale da im je anatomija sudbina. Jel? Ali dolazimo do onih bitnih stvari gdje se želi poništiti, poništiti ženska prava za koja smo se već izborile. I u biti čovjek bi mislio da je to riješeno i da društvo ne može ići unatrag, međutim može. Ko da je 8-satno radno vrijeme zagarantirano? Pa nije, već sad manje ljudi radi tih 8, svi rade po 12, čak i nekad i 14 sati dnevno. Dakle, ni tih 8 sati nije zagarantirano, ovo je još manje zagarantirano. S obzirom da međutim, ja imam nekakav ipak nekakav osjećaj da se ispuhao taj balon. Jel? I da su ovi klečavci sad zapravo neki zadnji posljednji očajnički pokušaj u tom smjeru, ali društvo kao cjelina je izgubila se ta oštrica koja bi mogla doista dovesti do nekih, jer sva istraživanja pokazuju da su neka prava toliko čvrsto ipak uspostavljena da ih nikakvi referendumi i neće moći skinuti. Drago mi je čuti da je to vaše ne, ipak stručno. To su stvarno istraživanja pokazuju, to sociološko, to nije nešto što se ja zamislio. Da. Voljela bih napraviti razliku između mizoginije i seksizma, jer to nije ista stvar. Nužno seksizam ne mora biti mizogini, je li tako? Ne mora, da. U principu ne mora. Seksizam može vrlo čvrsto govoriti o granicama, ali da pri tome ne izvodi... Ili može biti loš smisao za humor. Može biti loš smisao, ali on inzistira na granici, na razlici, a ta razlika ne mora nužno onda biti i mizogina. Dakle, ne mora biti mržnja, ne mora biti ponižavanje, ne mora biti sve to skupa. Tako je, nužno ako muškarac ispriča neki možda i neukusni vic o plavušama, ne znači da je mrzitelj žena. Upravo, može biti i obratno. Mislim, žene isto svašta izgovore o muškarcima, posebno na samo, jel to ne znači da ima neku mržnju prema njima. Ja vjerujem, dozvolite, moram biti malo subjektivna jer sam žena. Mislim da su žene puno više izložene tome i tu onda dolazimo i do raznih vrsta diskriminacije. Tako mogli bismo reći, a to je sve ukorijenjeno upravo u toj mizoginiji. S obzirom da imate iskustvo u informatičkim znanostima i tehnologijama, rekla bih da su društvene mreže, komentari ispod članaka doista leglo mizoginije vrlo često. Mislim, to je leglo svega, ne samo mizoginije. To je leglo svih tipova mržnje i svih tipova ludosti. Apsolutno mržnja, ali ako vam mogu samo dati konkretan primjer. Rijetko ćete pročitati, prvo žene se neće jako puno više procjenjuje i vrijeđa zbog fizičkog izgleda, to je prva stvar. Druga, zbog majčinstva, zbog bračnog statusa. Rijetko ćete pročitati
govoriti, gle, njega nema djecu. Da. Za ženu ćete, ja to iz vlastitog iskustva... Najčešće to čuti prvo, a onda kako se oblači, a onda znam. Na jedan jako, osobito namjerno sam spomenula ovaj dio o neimanju djece, jer vi nikad ne znate koji su razlozi. A društvo vas stavlja u jedan podređeni, inferiorni položaj jer niste majka. Mislim, to pitanje majčinstva i ta konstrukcija kulturna majke u Hrvatskoj, tu je sad povezano sa religijom i svim ostalim, jel? Dakle, ta pozicija, ali to imate u Italiji, mislim, to je ono... Pa Italija je vrlo slična mentalitetom i društveno. Ta hipokrizija koja vlada u tim jakim katoličkim zajednicama je strahotna, mislim, to je nevjerojatno. Lizat će oltare danas, sutra će mlatiti ženu, ne? Otiće na kamenita vrata, palit svijeću, pa će namlatiti sestru. Nevjerojatno. Užasna hipokrizija vlada. Totalna. Mislim, kad već govorimo o kršćanstvu i katoličanstvu, vlada općenito užasna pohlepa, što je smrtni grijeh kod kršćana. Ali dakle, tu se sve raskriva, mislim, nemamo šta, crkva da bi preživjela tih 2000 godina dovijala se koje čemu, jel? Dakle, od paljenja vješnica pa nadalje da bi manipulirala i da bi zapravo sticala bogatstvo. Tomislave, ja osobno smatram i uvijek zagovaram obrazovanje ljudi. Mislim da to definitivno pomaže razvoju društva. I Hrvati su generalno nisu baš jako obrazovani, iako se vjeruje u taj mit. I mislim da je to isto jako važno. Vi me demantirajte ako sam u krivu, ali da je to važno isto u borbi protiv mizoginije. Pa to je zapravo, ja bih rekao ovako, cijeli ovaj woke pokret koji se sad pretvorio u nešto ekstremno isto problematično, je krenuo zapravo iz te pozicije obrazovanja, ali su oni završili isključivo na pokušaju redefinicije jezika. Pa sad ako redefiniramo jezik, promijenit ćemo i ponašanje. Ja razumijem od kud to dolazi, međutim nije tako jednostavno. Jel? Dakle, ovaj put je kroz obrazovanje duži. Samo kad pogledamo način na koji se, a imam kćer, pa kad vidim kroz što je ona prošla kroz ovaj obrazovni sustav, ja mislim da je najveći danas zločin poslati dijete u školu. Je bilo puno pametnije ako imate mogućnosti obrazovati doma pa nek ide na ispite. Ako imate kompetencije. Ako imate kompetencije i tak dalje, obrazovati doma nek ide na ispite, jer u školi se ne radi ništa, neću reći ništa, uči se na pamet, što je potpuna idiotarija. Ne uči se kritičko razmišljati. Ja razumijem zašto ni profesori nemaju neke baš sad želje dobivati nešto više od djece za to radno vrijeme i tu plaću. Ne bi ni ja. Iskreno, dakle oni su potplaćeni i ne da im se... činjenica da imamo sve manje učenika, sve više u biti edukatora, to je isto jedan apsurd hrvatskog društva. Da, pa naravno, ne. Zato što škole više nisu dovoljne, a škole više nisu dovoljne jer im ne valja program, ne valja obrazovanje nastavnika, dakle svašta ne valja. Što je rješenje? Rješenje je ovako. Rješenje je skandinavski model koji su oni napravili 50. godina 20. stoljeća. Dakle, prvo što su napravili, toliko su podigli plaće u cijelom obrazovnom sektoru, da je biti profesor, pa i čak i učitelj u prva 4 razreda postalo ugledno društveno zanimanje, za koje su se svi tu počeli tući. Nakon što se svi za to zanimanje počeli tući, bila je veća konkurencija. Bila je više kvaliteta. Ali ovisi o kurikulumu. Ali onda se mijenjao i kurikulum i onda se mijenjalo sve. Kad gledamo finski model, kad svi smo zaluđeni finskim modelom, ali finski model je tako nastao. I da moramo biti vrlo jasni, to su rješenja koja traju 20 godina, ne u jednom mandatu nekog ministra. I možda i dulje. A možda i dulje. Kako se boriti protiv mizoginije? Možda na taj način možemo završiti ovaj izrazito edukativni razgovor. Prvo i osnovno promatrati unutar svakodnevice, unutar kava koje pijemo, unutar obiteljskih odnosa, možemo vrlo lako detektirati mizogine elemente. I možemo na temelju te detekcije možemo reagirati. Reagirati na razini nemoj tak, gle, ovo to fakat nije u redu, jer implikacije su te. Zašto? Ljudi koji su akteri mizogini, ajmo to tako reći, jel? Često nisu ni svjesni da to rade. Jer sami nisu autorefleksivni. Dakle, mora ih neko upozoriti i reći ono što je najvažnije reći, koje su implikacije takvog stava. I da zapravo jednom glupavom rečenicom, pa čak možda i pogledom, čak možda i nekakvim ispuštenim zvukom, jel?
stvaraju, impliciraju to i to. Dakle, neku vrst nasilja, neku vrst... I onda će se ljudi sami zapitati. Ja mizoginija često vodi u nasilje. Tako je, jer ja ne želim biti nasilnik. Ja ne vjerujem da bilo ko od muškaraca želi biti nasilnik. Stvarno to, ne mislim da ono želi biti sad želi se vidjeti kao nasilnik. Kad govorimo to su psihopati, ali oni stvarno zbog tog nekritičnog mišljenja dolaze u situaciju do banalnosti zla. Dakle, to ono što je Hannah Arendt govorila o Eichmannu, to se događaju u ovakvim mizogenim situacijama. Oni su naprosto neobrazovani. Ona kad je gledala tog Eichmanna, rekla on je glup. On je jadan glup i njegova glupost dovela u situaciju da je pobio milijone ili bio organizator pobijanja milijona ljudi. Ali sam Eichmann nije to nikad u svom životu htio to postati, a postao je. Dakle, postoji taj jedan proces u kojem ako stvarno ne mislite onda se nađete u situaciji, onda se počnete opravdavati. Natjerala me, ne znam... Tražite uzroke, odnosno kriviti žrtvu uglavnom prije svega, jel? Uvijek, da, u ovom društvu se uvijek krivi žrtvu. U svakom društvu se prvo krivi žrtva. I u američkom društvu i svagdje, posebno kod silovanja. Prvo ide na Pa vidimo, evo, da je jedan Epstein desetljećima zlostavljao djevojčice, jako mlade žene, i kojima nitko nije vjerovao. Nije vjerovao, niko nije htio pomoći i tak dalje. I dan danas to traje. Ali opći je dojam kad govorimo o tom patrijarhalnom kontraudaru. Vi kao antropolog, ako nam možete objasniti, zbog čega, barem je to moj osobni dojam, mislim da nije samo moj, imamo taj dojam da se muškarci boje ženske emancipacije i u stvari ravnopravnosti. Ovako ću vam reći. Dakle, cijeli problem počinje sa Margaret Thatcher i sa neoliberalnim reformama koji su u potpunosti promijenile globalni poredak i način kako razumijemo svijet. To je zapravo jedna kompletna deregulacija, jedna kompletna privatizacija svega i jedan flex security koji je postao se prelama preko svega. Tu nastaje prekarna radna snaga. Ono što se događa 2008. shvaćamo u onoj velikoj krizi da taj cijeli model koji je trajao, ne znam, tamo recimo, ajmo biti okvirno od 80. godine 20. stoljeća, znači do 2008. to je 28, ajmo reći 30 godina, nije isporučio. On nije isporučio. Šta je isporučio? Isporučio da su bogati postali još bogatiji, a siromašni još siromašniji. Dakle, napravili smo još veći jaz unutar društva. Stravičan je prisutan u svim zemljama. A s obzirom na tu kompletnu deregulaciju, vi gubite sad ovoga, i on je uvijek išao u korak, ono što je apsurd i što je paradoks, da je on išao uvijek u korak s ovim emancipacijskim politikama, što rodnim, što rasnim i tako dalje. Radnička klasa danas, dakle, glasači AFD-a, Trumpa, svih tih neokonzervativnih stranaka, su zapravo razočarani likovi koji smatraju da će povratak u neko čvrsto stanje, na staro, nešto riješiti. A neće. A to je užasno opasno. Takva stanje su, nemojmo zaboraviti, kad je Hitler dolazio na vlast, on je stvarao novu Njemačku na temelju čega? Na temelju nekakvih fikcija o velikom germanskom narodu tamo u vrijeme antičkog Rima, Tacitovih opisa Germana i tako dalje. Vraćao se duboko u prošlost. Dakle, ta vraćanje u prošlost i stvaranje od prošlosti nekakvog velikog mita uvijek miriši na neki oblik fašizma, odnosno na neki oblik totalitarizma. A mizoginija je jako veliki i bitan dio takozvanog puzajućeg fašizma kojem danas svjedočimo u svijetu. Naravno, da. Nažalost nismo završili, ne možemo završiti u pozitivnom tonu. Ja zahvaljujem na odazivu u moju malu emisiju Žuta minuta i sigurno ću, ako mi dozvolite, opet vas pozvati u neku emisiju jer je zaista vrlo edukativno. Nadam se da je tako bilo i za naše gledatelje. Hvala na pažnji.